14h, 16h. Awal Tamazra avec Mohand sur Beurre FM. Bonjour, soyez les bienvenus sur Beurre FM 106.7 Paris, Île-de-France. Comme vous le savez, chaque dimanche, le rendez-vous de la culture kabyle, puisque nous sommes sur la langue kabyle, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire vraiment des émissions qui correspondent à ce que j'appellerais on va dire, beaucoup plus dans la langue, à la fois au niveau... alors, j'ai du mal avec mon micro, voilà. À la fois au niveau poésie, au niveau littérature, mais également au niveau cinéma. Donc, décidément, il y a des petits grincements. Je vais essayer de les résoudre au fur et à mesure. Je vous disais que ce sera pendant toute cette saison jusqu'à en juin prochain, beaucoup d'émissions qui vont se baser sur la littérature, la poésie, le cinéma, la chanson, avec des grands noms qui vont venir ici sur le plateau. Des hommages seront rendus aussi à de grands artistes qui nous ont quittés, qui ne sont plus de ce monde, et pour lesquels nous avons une pensée particulière. Mais aujourd'hui, on va aller chercher les textes, et je vais vous le dire dans quelques instants. Alors, on va commencer. Tel que l'émission va se dérouler aujourd'hui. Je vous l'ai dit, Beurre FM, ce n'est pas uniquement la bande FM, où nous sommes à une vingtaine de fréquences. C'est aussi le DAB+, c'est le web. Donc, c'est une radio, je dirais aujourd'hui internationale. Et c'est la raison pour laquelle l'émission Awal Tamazra est une émission internationale. Que vous soyez chez vous, sur la route, un peu partout à travers le monde, cette émission est la vôtre. Aujourd'hui, nous allons traverser la mer, non pas la mer, mais plutôt l'océan, pour aller rendre visite à notre communauté en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Canada. Comme vous le savez, il existe une très forte communauté kabyle, principalement à Montréal et dans la région du Grand Québec. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tout simplement, il y a un dicton célèbre qui dit « Les paroles s'en vont, mais les écrits restent ». Cette maxime est contredite par la langue kabyle. Pendant des siècles, l'oralité a joué un rôle prépondérant dans la préservation de cette langue millénaire. Pour combattre l'asservissement et l'oubli, et depuis l'avènement de l'écriture, des hommes et des femmes, par la force de leur plume et du verbe, ont décidé de transmettre aux générations futures le flambeau. Pas n'importe lequel, celui de l'identité. Chanteurs, poètes, cinéastes, hommes de théâtre, toutes ces personnes sont à remercier pour leur dévouement et leur talent. Notre invité, je vous le présenterai juste après la première pause, mais dans un premier temps, nous allons écouter une de ces chansons d'un jeune artiste qui s'appelle Lies Messaoudan. Justement, c'est lui qui a écrit les paroles pour cet artiste. Le poète en question s'appelle Moussa Jaffer, que je recevrai dans quelques minutes. حملكم شفت وردات متبدل غرزة ولني يفكي عم ولا استداد سري والصرف الثمغلي وثيريم عم تمشي تثاتي كرونا غرد كولي أي كرونا غرد كولي
حملك شفتها وردات متبدض سدا ثوالني ويفكي غم ولا استذات سري غصر بالثمغلي طيري عم تماسي تنسى شكرونا غردكولي عيكرونا غردكولي يحكوا تقاسينا حملة يوليو هذيك الخير ثوزن ذقمي من الهضرة سلي غسم سندا شوير سلي غسم سندا شوير أسيد مد الساعة وطوفي غاس يمول مضيق أسيد مد الساعة طوفي غاس يمول مضيق طوفي غاس يمول مضيق يشحن ذو السن السعدان يكوذ ذينون حباس شطوح يوغل ذخي الله ذبوات الشيط حين قاس ذبوات الشيط حين قاس يا دوني ذكاية بنا وثيري متر النور ثنقاس الدني ذكاية بنا مثيري مثي النور ثنقاس طيري مثل النور ثنقاس حملك كمت شفتها وردات متبدغ زاد ثوالني يفكي غم ولا استذات سري غصر بالثمغلي طيري أم ثماسي تتسات شكرونا غردكولي أثيري ما من ثماسي تتسات يكرونا غردكولي ويكرونا غردكولي ويكرونا غردكولي Lies Messaoudan Hamlarkim, pardon, je t'aime tout simplement. Il n'y a pas plus belle déclaration. نرى ونتيد دي تزوارا الساقي انا انزقرت كني البحر قران لوسيون اتلانتيك نروحو عند قوان القبايل عند القبايل نروح سواطاس ترى لا كوميونيتي كابيتورال ثم قور ذهن ونتيد نير وفان ثمورث عند كيف داونا تحلينا عروم من سنه من هنا ما يعرف النظام تجي مقارنه دونيث كل امكان ان يوري يصوض امذانا هي الساقي اما كان الظلام ان فينا ذا مدياز الجديد ذا مينوث يسوفغد يوث تكتاف ارنو ماشي اليوم ماشي السين سفرقلان داخل خاطر مي ظل فلاس ولا كليه ثورة نقصر كذا سواتاس كيف قرناس ثقاد صور موسى جعفر il est avec nous depuis Montréal au Canada Azul Flak Moussa bienvenue sur Beurre FM. Alors donc Azul Flak Mohamed Azul كذا مع حسين سي الكاميرا فالمير شرف في نوبي فراك سميت موسى خاطر سميت سوفا ثقاف ثاقي il وقتني الى الكوفيد دونك on n'a pas pu faire l'émission كيك نبغى دابور قبل كنا نهضر فلاس في كتاب ثاقي تسوفاض في هذا لي كوتير finalement c'est un recueil de poèmes de Noël Arolson يدير انواع سفر ثورك تشانينا اسكو تنقض دي سيا وسيا comme ça on va bien comprendre le travail que tu as fait ceux qui t'ont aidé aussi dans l'écriture dans la correction etc. Et par la même occasion je salue les amis qui nous écoutent depuis Boston et depuis Washington
qui sont des Sahab Teddertna al-Kuliya. Je les salue à travers cette émission. Voilà, Guinère, Moussa, Chini Siemani, Zalad Mistedder, un charfaz, mais là, Guinère de Mistedder, on est du même village. D'abord, امشي كي دوسا سميت الفكره كاع قدام وقبلت تروح على كندا ومن بعد هذا وضع الخدمه كي او قداش كي تقدشط في الثيرة قبايليته. Bon, c'est sûr que MDS يظهرون physique كنت جالير دي وي تيزيوزو مولد المعمري قادماني مليح او الصوت اللي هناك موسى. Ouais, voilà, tu l'as bien au niveau du micro. Il y a aucun accélère مليح. لا انت تلقى شيك سن مليح. اكثر ضيد. اكيد لك سن مليح, ouais. Alors donc juste une précision, Moussa, une précision. À cette heure-ci, il est 8h du matin, il est 8h12 au Canada, à Montréal, et chez nous, il est 14h12. Hein, d'accord, parce que nous, انا سنيني الغاشي يدي هنا متى الصباح. هو الصباح الذي نادك يمكن يولي واش. Très bien. ماشي دونك تمزياس في الصاله دو دينيز دون سيزي 4 مليار ديجا دي ويت انتيزيوزو مولد المعمري فيرتالو هكا يسفلا ودابا وثاني تروح يمكن يمانيو دونك لي زاني 90 et les premiers poèmes ont été écrits vers le début des années 90 voire même avant. D'ailleurs, même dans le recueil Fiqaz, les plus anciens remontent à 1992, Asfro et Moussimar Dinar Assouref. En 94, le serment, Rawadini Fedgali, le serment, Dinar Simena du Sudawit, une de quoi le quotidien. الشمام تكجيني خدم ناس أضوان انترنت المعدد درادريسن صالح حماد رشيد القاسم مصطفى معوش اي زي ثالث مني اجديني داين كان خدم هكا يمني ويمدوك لكل تيلي كنت دايره يالات اي سينا ابري سمي دبلغار كندا en 2002 كشنا دي لقديش في تفدايت في يدلاس dans une association, l'école INAS Escarandagui, école d'enseignement de Tamazir. Et à l'occasion, Kagine, Karad Besfrour, Gourvan et tout ça, ici, on a des Karon, يومي ثورة ودية تنتجار يمانيش رفنيد أكاد قنقاد في العرون في الوادي نويار et ضاغ يسيني بروح كدي l'idée de les mettre dans un recueil, de le publier en 2019, bien avant la Covid, c'est ça. Oui. Et ça a été édité par les éditions franco-berbères, c'est Torah et Thomas Tazerif Al-Azir. Julien Pêcheur, c'est un Français auquel d'ailleurs je tiens à rendre hommage et à présenter ici tous mes remerciements. D'abord pour avoir accepté de publier ce recueil, oui, mais bien non sûr. seulement ça, mais aussi pour tout ce qu'il fait pour Tamazir. C'est un homme qui est très très engagé depuis plus de 20 ans. Dans Tamazir, il publie tout ce qui est rattaché à Tamazir, à la culture et à la langue. Et Seyon, je m'aille dîner à Tamazra, de Tarfamatar, que ce soit du Maroc, du Zaïre, du Tunis, la Libye, du Siwar et l'Égypte. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est très actif. On va marquer une première pause. Zanakoni de Genhousi, Mouranern, Slar Kalam, Mithada. الدو غادا دابا راك دينيغ السي ولا مزوالو خاصه هكيد هكيز لا ريبونس يعني مختار ظنهن لو تيتر هكي ثقاد يعني اشو مازال الجروح في تمازيغ في القبايليت شغل لكني تقليب مشى اسخم لا سيكاتريزاسيون ولكن ثلاثه ادحيو اتحلو يوا كانوا تسمتثارا مولا في كاين كي تفهمها ثورا غيتدينا طابري من سادك انا راك لما كاع موسى كما كيدنا Awal Tamazra revient dans un instant. Beurre FM 14h 16h Awal Tamazra avec Mohand sur Beurre FM. وقبل دنوغال ثاني في الحرمه بوساقي موسى جعفري قلنا دي مونريال لكن الكندا
Et ben justement c'est seul يوسف le gars يدي خدم جيوث غرفاز جيوث لاكول ذي هنا ذي مونريال لا اسمه سفرقي ça s'appelle Asfro Tutlaïfié ou donc voilà le poème de ma langue. On y va. لا شوت مي كفير او نديني كمي تشراب يغلن يما همجن كم وياض تدايسن ذي نقمة للصورات توشمال تحرزي كم ذي الحرمة كمي تام زواروث يسيد ينطق يميو كمي تان قاروث أرا يبغي الخطريو كمي تغفالوث إذ كان فوذ إذ ذرثي يسمي ثلو عايم ما للدوح ذكيم يا عشرة قسم اللي غذا مشطوح يسمى رانا زعاغ اسمى را يفغى الروح ناس ذا كان يدي يتصدر يجلس تيلي ذا مزرو يدرن يسمي يتيدير يذلس أما رزق نوينك محرزن أثين يشبح نلس ويسن ذا شوت ثورا غاون دينيا تينا نعزا ثاثويث السا يدم كثير وسقنعا ستارفويث تامسلايثيو أي بغير Alors juste on dit nakena la chanson yegi le poème yegi et dirara Moussa dans le fond musical Nimr Zaram c'est la chanson qui خدمت يدير en 1986 تعرفتي وتكشمتي مورا c'est sur ce fond musical pardon et puis dans السواليم ثورة يكرد الجيد يخدمن يقدشن يوكن ثلاثة تقييم في الدار سورتو تمازيغت justement نوفا بوسيكي سار ينفق الحرمه اسمي موسى جعفر تقدر نشرف على كوميونتي جزيرت يسوف غادي هنا تكتب ثقي عند موسيقار ثقاد دونك لي كوتير موسى وقبل لنا هنا نغادر ذيك جو تافي بوزي اون كيستيون في التراكي اختار ثقه داش ديال الجروح وراه كيكس الجرح انت نسنا ايش لازم غادي نفلس انت الو جرحوك ان شاء الله الجرحوك بحلون محل وي با وي ما ردني ثقاب كديني ولكي ما في سلوك بايدي هذه خمم غار فوق ذا نظار غار تمس فوق ذا وصفار وي باين سي ذا فوق ذا صفار نقرر غن ما قرك جي قذعت نقذ غيناني وغيناني وساجي ذي معنى بوال بغا غار لبغي D'accord. C'est des leçons et expériences de vie. Ouais. Alors, le mot coter, c'est aussi cet instrument-là d'une pratique ancienne chez nous qui consiste en fait, à brûler des tissus organiques de l'être humain pour le guérir, le guérir de ses maladies. Donc, c'est une guérison, c'est une expérience, c'est en fait une voie vers la guérison, je dirais. Hein. On va dire pour moi, c'est un instrument qui permet de guérir et de cicatriser certaines blessures. Exactement. Que pour moi, c'est guide derrière le Guamoud qui sera le titre guinéen horrible de chute c'est des leçons et expériences de vie. Voilà. C'est dans ce sens que j'ai mis le titre. Tiens, vrai que تقصير ذا تيثاف كيما كما صغرا تكتاف ثاقي اسفرو ام زوالو تجملتي يماك سناقت بيان سور ها ديال الجيران وكاين الذي هين اغر ذي يماك اختارت تم زوالو ثاني كان ممكن يزرد تيمات تسطف كل شيء مي فغي تيدي نتخشني تحكوط امك يقدو سا الفكره يجي وكان
تزورد يماك قبل انت اللي تمزوارف. Oui, ben, il m'arrivera parce que je pense que comme je l'ai déjà dit dans les remerciements dans le recueil, mes premiers écrits ont été sans doute inspirés par ma mère, qui est ma mère favorisée d'un incontestable don de politesse. C'est pour la remercier d'avoir en quelque sorte là semé en moi la graine de la poésie. Et comme je le dis aussi, elle est sans aucun doute l'ingrédient actif de ma création, je veux dire dans le recueil. Et j'ai aucun doute que c'est vraiment l'ingrédient actif de ma création. Le poème est dans le recueil. تجميل hommage. Il se veut aussi comme un hommage à toutes les mamans, à toutes les mamans. Parce que كاين غوري عفاك نوالير تاينات يتساوين سمسلايس يظلس سيمات ولا ذات داغون il a un rôle quand même prépondérant et qui joue au sein de la cellule familiale, mais la mère c'est vraiment le c'est la gardienne de l'identité, de la culture. Voilà. Tout à fait, c'est la gardienne de l'identité, de la culture. Et donc, Wagini, السورية دي دايرة نتساف نتساف يتخدمن يما زعما بينا غورنتيني تمدياس سي سفراغ يتهضر لا صغار سيدي عليا ديكورا الله يبارك الله 90 سنة الله يبارك هي تمدياس يتهضر ارتورا وين ارتورا ساعة العقل ماذا العقل ساعة الغروس شفو الاطفال يسين انكيني وساعة شو كان في التيرا ما إلا غوريغ الحجة خلينا نوريغ تسقين ما إلا غاد غوانا لقينا يروح يوفد إذا كيف كتسقسي عن موسى justement la différence entre ces anciennes personnes comme ترى يماك Césaire Zofar Bedi Lamar, elle fait partie de ces gens qui n'ont jamais été à l'école et pourtant قارون سنة إتشور تشورون دي سفرة أشو وزمانات نكتفن donc après كرد الجيرة كما منكني أم خونوي ثرم دهنون أسقارم أو أمشيك نساعات في ثلاث وتسنكتفارا وتسنقرارا alors ثوري كرد ينهن الجيل الجديد كي قال ما ثاني كان نزيك ثاني تعدى ثورات تنكتب أتنارو أتنصار. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais avec toutes ces associations du Canada. Bien sûr, شوف ليس إلاقة تنغار إلاقة أتنارو ضغني دينا أنتني هذا نشطو حازات دينا ضغن ساق زايديس إلاق الديوض وسندا أرس شيء أغرم إلاقة شغرم شو المعنى بولدي إلاق وين ديتارون أبياتون اعتغران وين يشنون أبياتون سيسرون إلا قسق زايدي فتوغال الشعرهم ما كان صاروا تجريزي الشيعرهم ودي مازال نسالم يشوكا هذا ديالو مثلا دا نوضا غروس بغا دي موريال لي كونت مازيغ إيناس يسلم بنت مازيغ تقبيلي depuis 2009 RSG بلاكود يكار يدسكر دي مونريال وكان راونا غادقيمن شدن غار في مصريس شدن غار أبجن أزارني تقبيلي أزارني يدرس النار وكن تمتثلا كنا نزورون داغون البان سيد كان ذا شوثن وكان الوالين سميتدون ودي c'est aussi important pour nous, mais c'est aussi important pour tout Kabyle. Et là, quand tu vas aller في النار تنقدم، إلا كنت تبغي في النار تنقدمش، تنسى في النار تلقى يغدى الجنة مزورة، إلا كنحارو الناس، إلا كنخدم أي نمو زمار وكان أتيزيرا خاطر elle est menacée la langue. Il ne faut pas croire que notre langue elle est menacée. En tout cas, Moussa Varit ملا قوال دانتيث on connaît des قبائليث هضر فو سفرو ام زوارو
ومن بعد من كزار دي كتاب ثاقي وفيها هن اواد سويس الحوض قبايلي سويس طف لو فيرب اوال يا شو ولكن ميم كشني داخل كتاب ثاقي لي بوام تو لي زا كلاسي تجمل تيما اوال ومن بعد ثلاثه سي تنيك مقارن فار مينيكر لا سيفيليزاسيون ديسبارو. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tous ces trois poèmes, Moussa? Le lien est de nerf. Le lien, moi je pense que... Il y a un lien qui reste quand même. C'est un peu... C'est réfléchi. En fait, le but c'est que je les ai mis dans ce sens. Par rapport à Zef, je connais, tu vois, les autres qui m'ont dit, il y a ça disparaître. Il y a des mêmes, en 92, 95, 96, 98, il n'y a pas de soir varon. C'est-à-dire, la note 2010, 2011, 2012, Guamou avec différents joueurs de Kradémen, maintenant, نراسة دار تزورا شراء إجديدن إيورير لقي دي موريال نورير دي كندا أيغور خطر أكاديمية تجميل تيمات بقينا نحضر في السيمات بلي سيمات سي elle qui au fond qui préserve la matrice. Après, la matrice, puis après ça, الووال أسفرو ينو أمزورون عويسين القوامو ذا جيني أول يغور أول يزمر أغيس فرح أول يزمر أغيسرو الدس لهنا زمر الدس لهنا سوا هذا كان لاغون يزمر ديالو شوال الووال أقبايلي يتكاسي زي كذا لي ووال أواد يسجمان أواد يسعان لاغري ذواد يكثرون تمثال لاغنا إلا واش تقيه زيك القبايل صارون تمثال بغا هذا فوق داكيني مديال لو رول دو بواب دون لا سوسيتي et jouer le rôle de médiateur. Quand on fait l'arrêt et média, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer dans la société kabyle. الجهد نوواد أرغوري ذيك مدياس يزمر رغل هذه السياسة القيد يكوفجن أملان يا القيد يكوفجن أملان يكوفجن أسي سلاحي وكان أذي وضع بغيت تسقسي موسى بغيت تكمل سقسينا الله خاطر زملاق ما كايش الله جوانو تفكر غير مي زاد سعاد الدوار بغيت تسقسي جوستومون اسكو à ton avis, parce que déjà, nous avons le recueil ولا ودي نذي سكين ديك سا كمان يلا صديقي pour la traduction الحسن زياني وقال لي لازم الجروبني في الاول مشكل فغارا وي يلا dans titre توالير au niveau des corrections سترومي faire مستدر نعرس قيم بودي في يدي ساولن والسنه كانت سي واشنطن يعني كتشني وقبل كتصفى ثاكثاف ثاقي زريض باللي اذا تسقسيض وذي كسعني سميس ليكسبيرونس كنا هان دي كذلساكيت قبايلي دي ثلاث ثاقينا يوكل اسماء اسماء تفغن سميس لي روكويكي اي بان الغاشي فرحان خاطر كاين كثوره سميتي تشكاع الوقت الكوفيد ومن بعد مي طفى غريغ وفيها كمان يسفريكي حياند تقبايلي سي شغل كلام كايدينا سي لا رونيسانس دو لا لونغ كابيل بار لو بي دو بويم اللي نقصت قبايلي ستروميت bah ça m'est à mon handougi. Moi je vois bien la préface d'abord oui effectivement de Hassan Ziani Dame Diaz. Oui. On n'a pas à le présenter ici. Puis aussi Hassan Ziani Youra c'est le parolier de groupe Ibsiawan. Et aussi Hassan Ziani Youra Renouara c'est Zélitini Ami Youra attentionner le mot Youra et نتا يخدم تزوار تاكيني بان ايفيدامون قبل يخدم تزوار بحسن يعرى غير السراياكي ولاتن بون لمي يساعدفن لمي كنقارني يتعدينا يخدم تزوار تاكي تايون يظن لا ترادكسيون باسكو يا لا ترادكسيون دون كولير تاكي في لا ترادكسيون الفرومي تخدم تيعرف ديقي
دايوغ سنصور السلام بارك يسمح في صاغ دكاتورة يعرف صديقي زميرو زميلياز يورا مومون كومبا دو ما تبلوناس يورا بالي روبال كابيلي بالي روبال سمحوا شوي سميس يزيد بكا ولا بكا qui est un photographe. Il y aura aussi critiques littéraires, seront aussi des livres qui sont destinés à l'université et المازن تسداويت تايغنيغون ميسي الدورية والكلية إلا ضغنا النصر وكمون فسينا ضغطين مرلقين تزيون إسلمازن وغربازاقي إناس دي موريال c'est un des enseignants de l'école de Tamazia à Montréal qui a pris le soin de relire surtout pour au niveau de la transcription parce que من الناس دينا إلا قد تنارو معنا مال لا نورات إلا قد تنارو أكمي إيواتا et c'est quelque chose de professionnel qui selon les nouvelles normes. Très bien Moussa. اسمح لك انا موسى مهبط انت الوقت نمرك على la deuxième pause. Je te récupère pour la dernière partie de cette émission. Entre-temps, c'est la deuxième chanson. La chanson qui est en 86, ou juste un petit extrait. On va dire après la pause. D'accord. Awel Tamazra revient dans un instant. Beurre FM, 14h, 16h, Awel Tamazra avec Mohand sur Beurre FM. Voilà, c'est un petit clin d'œil au très grand Idir qui nous a légué un patrimoine exceptionnel avec cette chanson qu'il avait faite en 1986, à l'époque avec le petit gamin qui s'appelle Ali. L'association, donc ça a été, je crois, avec l'ACB, puis il y a eu, comment on appelle ça, le groupe Fidukula, l'Union, et c'est de là qu'Idir a eu cette idée, et tout simplement de la transmission de la langue. Nous sommes avec Moussa Jaffer, je vous le rappelle, poète, qui a écrit un recueil de poèmes kabyles, Thiqad, les Koters. C'est vraiment un livre magnifique, en plus il y a les traductions. Attention, ne regardez pas la rime, on n'est pas dans l'écriture de la rime, mais
dans la signification des poèmes proposés. Alors, je rappelle juste, c'est aux éditions franco-berbères. En fait, vous pouvez vous l'acheter par tous les moyens, via Amazon, toutes les plateformes. Il suffit juste de taper Moussa Jaffer sur votre moteur de recherche et vous allez le trouver sans problème. La preuve, c'est qu'Enkini ou Firfid. Moussa, quand même, 5 دقائق انت نسلك الفرح ما كنا نساعد الوقت يا دد به ضاك اكيد تسقسير يثورا اشو السلامه ارزدافه شو سلامة سلامة دابور قبيلي في بداية إنه أتيزير وخصوصا يا رات تدي تجي يهود إذا ما رغب سلامة يفقبيلي ما إلا شو سلامة نظام سلامة ضمن la chanson kabyle elle va aller de l'avant puis elle va aller en s'améliorant. C'est sûr que il y a eu un temps où il y en avait beaucoup qui ont contribué à c'est ça, l'épanouissement de la chanson kabyle, et puis par le même biais, ils ont participé à la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Et finalement, je dis, il كنا زال يوال هوالي سجنان هوالي سعنا لغري ضاغون أتخدمن كنا أدينا ils vont faire un travail d'équipe. Il faut favoriser le travail d'équipe. Pourquoi? Parce que le travail d'équipe, ça nous permet de produire quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, de professionnel. Et la قرر يدي ونسيقار بين كيني الكلاش بين كيني إذا كان باع بين كيني الخبز بين كيني الغيرة بين كيني إلا ماشي بالعكس كيني ما إلا يورايا دي مسلايا ما يوني خدمك دا زوان. C'est comme ça que les choses se font, c'est comme ça qu'elles doivent se faire bien dans le professionnalisme. Et شكرا لغوتورا لن يمزيان يديسكرن qui ont cet esprit d'équipe. Lavra وديت سعدا ديتا زوارا تعشتني حميل عكم لياس مسعود دان. C'est quelqu'un qui a vraiment cet esprit d'équipe et j'espère que أرزاف أذيلين ويروسي أمانتا مي أطاسي قلان إلا تربح في الدار بانيا إلا نور كان وجيني الكوالغان الوز et ميورير دي تاكس كاجيني بالك كا أسقساجين على شونا بنزوي دي زدون الدفاع أوضوسي إنسان دا بكل يوم ساعة سمعتو غاش اسمه رياغ إبربانيا إبن كان ولا هذا شو غادينا أسقبيليس تسليتنا تمثيليتنا عقب لاغنا لا شونسون كابيل. فغا كي تسقسا عندي فرش ثلاث تمورث يقول لك دينا غورون دي مونريال اسمس نشوف هذا لوركيجي اسكو غرانت اسكو بينك دي شطح لي كريتيك je ne sais pas est-ce que tu as des membres de ta famille qui viennent du Canada فأرزرا يعني la réaction de la communauté ادينا وقبل ادينا قبل سماثا ادينا par exemple يسحبني النار اديني يسحب ميزرنا توكن كليه. Bien sûr, la communauté kabyle à Montréal a grandi depuis 2002. Il y a la guerre, mais on est organisé en association, en fondation, en truc, et c'est très bien et c'est varié. كل يوم القديش كل يوم نشوي قداش وهذا سلم بالانتفاعك voir l'Avrat Youth Association qui nous invite à chaque année pour un récital de poésie. Et il y a des poètes qui viennent, hein, et ça c'est intéressant, mais en même temps à faire قاعد Guinée à Mouda Guinée se fait l'arrêt de l'air pour de la réaction. Je te dirais moi date pour l'instant يعني c'est peu ou très peu, hein, pour ne pas dire vraiment au yesh. Ailleurs parce que عامين نجي نساعد يكون كان نكونوا نكونجيري ça. سوا موسى je te l'avoue ولكن الناس كنا مزورة j'ai du mal à lire اسمي الكاكي يسخرف عوك الخيوط je te l'avoue aussi الميضا بري غير خص تساوي اليوم.
سي نون ودي كذا كنت راك جايه لا دوك انا باش وي باليكو يا يو ان بونيكو اغران تكاجي معنا بعض الدنيا تقضي نكوني c'est un constat, c'est pas une critique que je vais faire, c'est comme قرار اكن الى قرار وقرار خلا مازال قرار يسبس الدومين دو لوراليتي مي ا مومون دوني ما كاينش دينا غير تزواره نوفا جيم كيدنا نرفد لي بارول سون فون لي زيكري ريست heureusement les anciens خاصنا هن ورانا بصح المخصن يطف قدل ساقيت فريمون زوران قدل موسى. Bien sûr, heureusement, parce qu'après il y a caractère ou les qui donnent aux Guinéens et je crois que مليح انشتاقيني انشتاق رياس تزداتين لا شونسون كابيل لا بويزي. Oui, le théâtre aussi là, bien sûr, tout le monde contribue, ouais. Exactement, الجامعة القبائلية هنا تبدأ في التمارسة خاطر لو كنا نتحكروا في c'est quoi les causes de la disparition d'une langue dans le temps c'était les conquêtes colonialistes d'après ça la suprématie des langues fortes ما بين فارس فاروميس نتاجيزيس et الثورة القبائلية منعها سنتو كتيجي la conquête coloniale et tout ça, donc elle a pu quand même survivre malgré tout ça. Et la suprématie des langues, même Faroumis, et Soura Sakbeidis, elle est confrontée à un autre problème, c'est celui des moyens de communication actuels, c'est les réseaux sociaux et tout ça. Dans les réseaux sociaux, c'est une autre étape que notre langue doit absolument dominer. ذي القيمة دي موسى قيمة دي 15 سكوند دينا ثالمير ثمير قيمة كذي نسدد تسوح دي جارزن فيك نظن ان ميجر ما تفضل صحيح جاكي هنا تلمير كلامه فهمت تلمير تشتي 100